sve. Niz kaline spusti se, neka noć nas pokrije, kad nas ljubav ogrije. Da mi ne pukne kad ti kažem, pipa mala, ljubav meni nije šala. Krenimo zajedno u novi dan. Ja vam želim dobro jutro. Sa nama će biti zanimljivi gosti. Uživajte uz dobru muziku. Od 7:30 do 10 sati, svakim radnim danom i jutarnji program na televiziji Alfa. Želim vam ugodan ostatak dana. Urednica Nataša Čeremidić. Poštovani gledatelji, dobro večer i dobrodošli u emisiju Rebus, razgovor s povodom, večeras posvećeno obespravljenim građanima u Bosni i Hercegovini. Demonstracije koje su prije nekoliko mjeseci potresale našu zemlju su završene, ali s njima nije nestalo i nezadovoljstvo građana. Zašto su građani izašli na ulice, zašto su demonstracije prestale, otkud huligani među nezadovoljnim građanima, kako i zašto je formirano Vijeće građana u Bosni i Hercegovini. Ovo su samo neka od pitanja na koja ćemo večeras pokušati odgovoriti. Za Rebus govore gospodin Luka Petrović, član Vijeća građana u Bosni i Hercegovini iz Banja Luke. Dobro večer, dobrodošli. Hvala. Gospođa Hasna Ljubović, član Vijeća građana u Bosni i Hercegovini iz Sarajeva. Dobro večer i dobrodošli i vi. I gospodin Almir Arnaut, zvani Beli, član Vijeća građana Bosne i Hercegovine iz Tuzle. Dobro večer i vama. Dobro večer. Cijenjeni gosti, evo, veliko mi je zadovoljstvo što ste večeras ovdje sa mnom i što ste došli, ali gospodin iz Banja Luke i gospodin iz Tuzle, gospođa Ljubović iz Sarajeva, nešto bliže. Evo, nadam se da ćemo večeras malo aktualizirati priču o građanskom nezadovoljstvu u Bosni i Hercegovini, koju su političari najviše zaboravili već. Prije nego što otvorimo dijalog, pustimo gledatelje da se uključe u emisiju. Pogledat ćemo jedan prilog koji će nas podsjetiti na ono što se dešavalo u našoj zemlji tokom socijalnog bunta. Slijedi uvodni prilog. Prije više od 4 mjeseca započeo je socijalni bunt u našoj zemlji. Tog 5. februara nakon objave insolventnosti u 4 privatizirane tuzlanske fabrike Dita, Polihem, Poliohem i Konjuh, radnici ovih preduzeća zahtijevali su, prije nego što se fabrike zatvore, isplate zarađenih plata. Zatvaranjem fabrika pogođeno bi bilo oko 10.000 radnika, od kojih većina nije primila platu 54 mjeseca. Nakon što je tadašnji premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević odbio da razgovara s radnicima, oko 1000 prosvjednika, nezaposlenih građana i članova sindikata zatvorenih firmi okupilo se ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Tokom dana radnicima su se pridružile i druge grupe nezadovoljnih građana. Dan kasnije demonstracije su se proširile u više gradova u Bosni i Hercegovini. U Tuzli je na ulice izašlo oko 6.000 demonstranata koji su tražili ostavku vlade Tuzlanskog kantona. Više hiljada građana protestovalo je širom naše zemlje. Najprije kao podrška Tuzlacima, zatim su izašli sa istim zahtjevima. Prvobitno smjena vlasti. Trećeg dana demonstracije u 20 većih gradova su nastavljene. 7. februara na ulicu je izašlo desetine hiljada nezadovoljnih građana. Situacija je izmakla kontroli. Masa se sukobila sa policijom. Ispred kantonalnih vlada u većini gradova nastao je haos. Više osoba je povrijeđeno, spaljene su zgrade u kojima već godinama sjedi nesposobna vlast, čiji je nerad doveo do socijalnog bunta. Spaljen je i državni arhiv. Vijesti o neredima u našoj zemlji obišle su cijeli svijet. I narednih dana nezadovoljni građani su izlazili na ulice, bez imalo stida, obespravljene i očajne građane. Političari su prozvali čak i narkomanima. Je bilo organizovano, donosili su
kanister, nosili su automobilima pune gepeke, 12 kg droge, skank. U tom gombanju policija zaplijenila 12 kg speeda. Dakle, narkotični 12 kg speeda. Za one koji ne znaju šta je speed? Pa dakle, narkotičkih sredstava koja su dijeljena za te stvari. Dakle, ništa se ne utvrdila da im se to dijelilo? Pa to je zvaničan podatak. Nakon što su građane nazvali narkomanima, kasnije se ispostavilo kako droga na protestima nije pronađena, počele su teorije zavjere. Sljedeći primjeri su samo neki od najvrlijih komentara o protestima u našoj zemlji koje su skovali političari, njihovi službeni ili obični analitičari. Proteste koje ste mogli da vidite i danas i prethodnih dana u Republici Srpskoj direktno su organizovali predstavnici udruženja Bošnjaka u Republici Srpskoj. I kako to da se ruše upravne institucije i pale zgrade institucija u onom dijelu koji je neko zamislio da valjda pred pregovore sa Evropskom unijom budemo mekši, pa da im kažemo evo vam treći, mi ćemo ostati u spaljenom drugom entitetu. Vidjeli ste danas da ovdje baš teško da možemo govoriti da je bio radnički bunt. Teško možemo govoriti o građanskom buntu. Dakle, ovo je danas bilo nešto što je bila klasična anarhija i što je, ja bi se usudio reći, bilo dobro instrumentalizirano i organizirano. Dakle, vlast tvrdi kako nije kriva. Nakon što su iznijeli svoja mišljenja o građanima koji su im ukazali povjerenje i o tome ko je kriv za proteste, skidajući odgovornost sa sebe, počela su policijska privođenja i zastrašivanje građana. Zanimljivo je kako niko od onih koji su snimljeni kako pale državne institucije nije priveden. Uglavnom su hapšeni građani koji su mirno protestovali. Zašto nisam htio kao ministar sigurnosti da formiram krizni štab? Krizni štab imao za cilj represiju protiv građana. Ja nisam želio kao ministar sigurnosti da pogine niti policajac, niti student, niti radnik i da ja budem branitelj Lagumdžine i Izetbegovićeve stolice. Nervoza koju su oni pokazali na intervjuima, odnosno u emisijama tokom koji su komentirali te događaje, najbolje govori koliko su oni bili uplašeni narodom. S narodom se treba razgovarati i u principu narod je uvijek u pravu. Izrevoltirani dugogodišnjim neradom vlasti, obespravljeni, okupljeni u jednu ideju, bolja Bosna i Hercegovina, građani iz cijele zemlje ujedinili su se u Vijeće građana. Oni traže hitno i odmah rješavanje socijalnih problema. Ovo su minute građana. Vrijeme je za pravu istinu. Prezentiramo javnost. Mi ćemo danas za konferenciju za štampu mnogi Gospođo Ljubović, evo čuli smo, vrijeme je za pravu istinu. Vraćamo se i na početak protesta i odgovorit ćemo o svim detaljima večeras. Međutim, da krenemo s onim najaktualnijim dešavanjima, a to je formiranje Vijeća građana u Bosni i Hercegovini. Šta je zapravo Vijeće građana, koji su mu ciljevi, ko čini Vijeće građana? Evo da nam kažete. Vijeće građana u Bosni i Hercegovini je konstituisano 31.5. ove godine u Tuzli. Nastalo je na platformi plenuma, odnosno protesta koji se dešavali plenuma. Nastalo je iz socioekonomskog bunta građana koji je pokazao u kakvom obimu i šta se sve do sada, ovo što ste vi jako lijepo prikazali, dešavalo. Vijeće građana u Bosni i Hercegovini smo nazvali zato što želimo da svi građani u Bosni i Hercegovini koji se osjećaju da mogu, da žele, da su stručni, da ulože svoje slobodno vrijeme u ispravljanju, korigovanju, savjetovanju vlasti. Naša tendencija jeste da Vijeće građana u Bosni i Hercegovini bude nestranačko tijelo, neformalno, u kojem će biti uključene nevladne organizacije, organizovani, neorganizovani grupe ljudi, pojedinci, intelektualci, profesori, radnici, učenici i tako dalje, studenti, koji će davati stalno Vijeću građana signale. Šta je to što vlast ne radi kako treba? Šta je to što bi trebalo ispraviti? Šta je to na što bi trebali baciti akcenat i tako dalje? Vijeće građana u Bosni i Hercegovini ima za cilj da uvijek
koriguje, savjetuje i pomaže vlasti da bude onakva kakvu građani žele. Naime, građani daju glasove svoje na izborima, ali onog trenutka kad daju svoj glas, oni više nikakvog utjecaja nemaju na tu vlast na koji način da je usmjere. Dakle, svjedoci smo da 20 godina se dešavaju izbori koji ništa ne promijene nabolje, nego čak nagore. Evo, svjedoci smo u kakvu smo tešku socioekonomsku situaciju došli. I želim da istaknem da Vijeće građana kao neformalna grupa neće prerast nikada u političku partiju. Pojedinci koji budu u Vijeću građana u nekoj budućnosti, oni mogu da se priključe političkim partijama, da djeluju kroz političke partije koje im se dopadaju. Ali Vijeće građana danas, sutra će imati skroz druge likove. Promijenit će se, rotirat će ljudi u tom Vijeću građana, cirkulisati, donositi svoje ideje i pomagati partiokrati da se ona koriguje. Dobro, evo, koja je razlika između Vijeća građana u Bosni i Hercegovini i plenuma? Čisto da razjasnimo radi gledatelja. Da li su plenumi bili samo ta neka prelazna forma između protesta i sada je formiranog Vijeća građana? Dakle, u Sarajevu i Tuzli, koliko je meni bilo poznato, veliki broj građana je dostavljao zahtjeve na određene strance i određene mailove koji su objavljeni. Međutim, ti zahtjevi su bili u tako velikom obimu da ta jedna mala grupa koja je vodila tu stranicu ili vodila kompletan taj proces nije uspijevala da formuliše zahtjeve na pravi način jer su se nekako zatvorili, nisu pustili da u te radne grupe uđu stručnjaci po oblastima, da te zahtjeve kanališu u pravom pravcu. Dakle, primijetili smo da u Sarajevu su bili ljudi koji su bili iz određene političke partije, da su željeli svo to građanstvo koje je spontano izašlo da iskaže svoje nezadovoljstvo, uguraju u jednu, drugu, treću, četvrtu, petu, 180. stranku pred ove opće izbore. Mi smo u Sarajevu jedna mala grupa ljudi koja je dosljedna bila od samog početka pravilima plenuma. Dakle, nestranačko, vanstranačko, otvoreno, transparentno prema građanima i uključivanje što većeg broja građana u taj proces. Ovo je jedan proces koji će trajati i u ovom trenutku smo mi došli do naziva Vijeća građana u Bosni i Hercegovini. Apsolutno je nebitno kako se zovemo, nebitno je pod kojim simbolom djelujemo, bitno je da korigujemo, ispravljamo vlast uvijek, da ona radi za građane, a ne za svoje lične interese i da se ne stvaraju takvi antagonizmi u građanima i razočarenja da imamo 45% građana koji nikada ne izlaze na izbore iz raznoraznih razloga. Jedna studija od jednog vrlo eminentnog stručnjaka je urađena na tu temu. Postoji veliki broj razloga zašto građani ne izlaze na izbore, ali nikada ne izlazi 45% građana. Mi želimo tim građanima da damo mogućnost kroz Vijeće građana da oni učestvuju u kreiranju budućnosti svoje i svoje djece i ne moraju biti u političkoj partiji. Dobro. Evo, obaveza izlaska na izbore je svakako jedan od zahtjeva Vijeća građana u Bosni i Hercegovini koje ste uputili nedavno, prije 6 dana ste ih uputili u državni parlament i entitetski parlament. Evo, gospodine Petroviću, kako ste vršili selekciju zahtjeva, koji je to bio kriterij i evo da nam ukratko sumirate neke osnovne zahtjeve Vijeća građana. Prvo, dozvolite da pozdravimo vaše gledalce i slušalce i da se zahvalimo. Vi ste prvi medij koji je nas pozvao da kaže, da istaknemo ono što narod želi da kaže, a ne ono što izlizani političari, kako mi jedan termin koji je adekvatan stanju koje mi imamo. Mi imamo medije koji dovode političare koji 20 ili 25 godina govore potpuno isto.
već i mala djeca znaju šta će reći, ali džaba mediji su uporni i mediji jednostavno su na strani političara, nisu dozvolili da kaže narod ono što narod misli. Vjerovatno zato što su pod utjecajem. Ja i moji prijatelji ovdje Bosnu i Hercegovinu doživljavamo kao porodicu od oko 4 miliona ljudi. Tako da u tom pravcu hoćemo da djelujemo. Ova situacija koja je sada aktuelna, ona je istorijska. Vi jednostavno, istorijski moment je kad nešto izbaci na površinu i hoće da pokaže da se to mora riješiti, da više ne može, došlo je do nekog limita. Tako da su onda ljudi, ajde da kažemo bez lažne skromnosti kao mi, humanisti, pokušali da tu narodnu volju opredmetimo i da pokušamo da je implementiramo. Mi hoćemo u suštini da vratimo vlast narodu. Mi imamo sada partijsku državu, mi imamo partijsku vlast, a mi hoćemo da vratimo vlast u bazu i da svi građani ili ljudi u Bosni i Hercegovini budu ravnopravni. U tom pravcu mi nismo imali, bez obzira što je bilo bezbroj izbora, nismo nikada dobili adekvatne ljude koji hoće da misle i da budu pravi državnici, pravi političari, ako hoćete i tako. Međutim, mi smo uvijek dobili ljude koji su sumnjivog karaktera, koji su ispoljili sve negativne osobine i koji su jednostavno radili protiv naroda. Imajući u vidu situaciju u kojoj se mi sad nalazimo i imajući u vidu i situaciju da smo imali poplave sad koje su bile u Posavini i u ovom području gore sjeverne Bosne, sjeveroistočne, to je još pogoršalo situaciju, tako da je sada ta situacija za borbu za ljude postala još dramatičnija, još teža. Zato što se radi o jednoj velikoj kataklizmi, ali velika kataklizma je i ovaj politički sustav ili sastav, kako mi kažemo, jer politički pluralizam je pokazao sve svoje negativne osobine i on je kao potrošeni jedan model i moramo ga jednostavno skloniti što se tiče života u Bosni i Hercegovini. Da bismo mi poboljšali, ipak da bismo akciono djelovali, da kažem, mi smo predložili da se jednostavno donese sve skupštine da donesu program štednje, to smo i u ovim pismima koja smo poslali na ove 3 adrese, a u tom smislu da jednostavno poduzmu rigorozne mjere štednje u materijalnom smislu što se tiče tih skupština. Druga stvar, mi predlažemo da se donese zakon o platama i da odnos plata bude 3:1. Smatramo da mi na taj način se došlo do uštede i u materijalnom, ali bi se došlo i u onom moralnom smislu da bi se podigao jedan moral kod naroda. Drugo, mi predlažemo da se otpišu svi dugovi kod socijalnih struktura koje primaju socijalnu pomoć, s obzirom da mi po nekim evidencijama imamo oko 15-20 hiljada predmeta kod sudova zbog neplaćanja tih komunalija, a ljudi ne mogu jednostavno da plate, kako bi narod rekao, go se ne skida. Znači, bilo bi najrealnije i najpoštenije tom pokradenom narodu jednostavno otpisati te dugove i da oni jednostavno mogu makar da žive, jer sud tu ništa ne može uraditi, samo ima ogroman broj predmeta. Mi također tražimo da svaka skupština odmah, hitno, promptno izvrši rebalans budžeta i to što bi se reklo u skraćenom i postupku i hitnom postupku, kako bi se stvorili preduslovi da se stvore jedni izvori sredstava, ne samo jedan nego više njih, da bismo mogli da odgovorimo ovom teškom trenutku i da spasimo ogroman broj ljudi koji je na nivou biološkom, što kaže, biološki ugrožen. Mi procjenjujemo u ovom savezu da je oko 1 milion ljudi ugroženo u Republici Srpskoj. Sad se tome broju treba pridodati i ovaj broj koje su izazvale poplave, tako da mi smatramo da je to otprilike 1.200.000 ljudi je ugroženo i to biološki. Mi kažemo ekonomski, pravno, socijalno i tako dalje, ali ovo moramo naglasiti da je biološki. Oni jednostavno nemaju uslova da prežive. I mi onda to definišemo kao jedan vid eutanazije vlastitog naroda.
Dobro, evo, nastavit ćemo samo, imamo jedno uključenje, jedan poziv, dobro večer. Alo, dobar večer. Izvolite. Pozdravljam vas i vaše goste. I htjela bi biti malo opširnija jer hoću da obrazložim čitavu ovu situaciju. Ja sam na protestima od samog početka i ovo govorim za sve ljude koji su bili u protestima u svim gradovima, ne samo za Sarajevo, a ja i Sarajeva zovem. Znači, krenula sam na proteste od samog početka i dan danas sam prisutna na tim protestima koji su jedva jenjavaju, ali postoje. Krenula sam iz tog razloga što mi je to bila jedina opcija kao i svim tim ljudima i pokrenula me je ta masa koja je bila ogromna i bila sam oduševljena što postoji ta masa. Međutim, poslije toga vrlo brzo su se ljudi uključili da razbiju tu sa raznim pričama, da smo Radončićevi ljudi, da smo Željke Komšića, da primamo pare, da smo droga, da smo lopovi, da smo kriminalci, a mi smo bili građani koji, vi znate da je Sarajevo bio industrijski grad, imao razne fabrike kao što je Energoinvest, Unioinvest, Famos, Ferroelektro, Šipad, TAS, Unit, Pretis, koji su zapošljavali pod 13, 22.000, 5.000, 9.000 i ti su ljudi upravo izašli na ulice. Ovi mladi ljudi, kao evo što je taj Labud, njegovi roditelji su ostali vjerovatno. Ta djeca znaju da su ljudi ti zaradili penzije ili predpenzije, a oni sad žive bez kakvog dinara godinama. Evo ja lično od 2000. sam na birovu, radila sam u TAS kao sekretarca, sa 26 godina staža, 20 godina živim bez dinara. Kome god sam se pokušala obratiti od ovih silnih funkcionera, nisam nikad mogla doći do njih. I jedini mi izlaz bila ova ulica. Drugi razlog je pravosuđe. 24 godine sam na sudu sa pravosnažnom presudom, sve papire imam, ali ne mogu da uđem u svoj posjed koji sam dobila ili da me isplate. Znači, to su razlozi, ali to su razlozi svih ovih ljudi, jadnih i napačenih, koji sad doživljavaju da primaju razne tužbe, nekakve kazne, novčane, momci koji nisu u stvari ništa uradili. Evo imamo mi našeg Beku Hodžića, imamo Bojana koji je dobio najviše kazni, ja mislim, koji se sam šali na svoj račun, kaže kad dođe poštar, mislim da sam dobio kovercu, da sam dobio posao, ono kazna. Dobro. I to je užasno, ali molim vas samo da vam ovo kažem. Molim vas, moramo dati priliku i drugim. Evo, jel imate pitanje neko? Imamo mi ljudi, 23.000 potpisa imamo podrške od građana koji nisu htjeli da stoje na ulici, ali su dali podršku. Prema tome, ja mislim samo da jedna masa ljudi može završiti ove proteste od 50.000, 100.000, to će se dogoditi sigurno. Hvala vam na pozivu, svakako hvala na uključenju. Pozivamo i ostale gledatelje da se uključe. Prvenstveno ako imate pitanje, dobro bi bilo da razjasnimo neke stvari u vezi sa protestima. Gospodine Arnaut, protesti su počeli u nekada kažu u Crvenoj Tuzli. Iz priloga smo čuli kako i zašto. Međutim, evo nekako želim da razjasnimo sve u vezi gospodina Aldina Širanovića koji se predstavljao jedno vrijeme kao organizator protesta, kasnije se ispostavilo da to nije tako. Molim vas, evo imate priliku da kažete istinu. Kako je počeo? Kako su počeli? Rekli ste u Crvenoj Tuzli, moram reći u okupiranoj Tuzli. Dugo smo okupirani, znači ipak Crveno je mala riječ zato što se događa u Tuzli. Tuzla je bila industrijsko-rudarski grad koji je okupiran. Znači, od koga je okupiran, ja moram reći što mi sad zovemo domaći izdajnici. Znači, zašto kažem, moram objasniti narodu šta je korupcija uopšte. Korupcija je nastala, znači, to je zloupotreba položaja. Jel me razumijete? Ljudi koji su imali plate, znači, ko su političari, šta su oni Dugo mi zovemo kriminalcima, narod ih zove lopovima i moram vam razjasniti to. 5.2. je krenula revolucija. Ima tu, ne možemo reći da neko nije nešto. Radnici su prijavili proteste, svake srijede su imali, znači radnici 4 fabrike proteste. Moram reći, Tuzla imala puno više fabrika, puno više obespravljenih. Danas, znači, Siporex može jetong proizvoditi, ne može nekakav naš čovjek. Nemoj da nabrajam da je Soda nečija, da je sve nečije. Zašto govorimo okupirana Tuzla? Zato što tog 5.2. u saradnji, znači, mi smo razgovarali. Revolucija se ne organizuje. Znači, Udruženje mladi i velika djeca nisu bili organizatori, nego su suorganizatori plana u biti rušenje vlasti u čitavoj Bosni i Hercegovini. Kakve vlasti? Vlasti koja je korumpirana i mi smo napravili pobunu. Aldin je bio dio grupe, znači, koja se tada zvala 50.000 ljudi, znači, na ulicama Sarajeva, Tuzle. Mislim, to se i desilo stvarno. Pošto plan je bio zajednički, mi smo pozvali u Tuzli
moram reći, sindikate policije, znači, zna taj gospodin koji je pričao. Pozvali smo sve da pristupe nama zato što smo želeli da to bude jedna masa koja može mirno da traži, znači nije tu samo bila ostavka Seada Čauševića, to je možda su to ti radnici, tijeli ili neko drugi. U Tuzli se desilo nešto što je potreslo Balkan, znači mi smo tražili posao. Mi smo tražili život posle 24 godine, znači dostojan onog čovjeka, znači što mi je otac bio, mati. Mi smo tražili da stane to što oni rade. Znači to zovemo fašizam, nacionalizam, kako god hoćete, znači to nije nacionalizam, to je nacizam u Bosni i Hercegovini. To je lažna socijaldemokratija širom Bosne i Hercegovine. To je lažni nacionalizam, znači oni ne pomažu ni jedni drugi, bez obzira na to što govore. Aldin ko Aldin, moram reći, posle hapšenja je okrenuo stranicu. Ono što mi imamo informacije, to nek se boje ovi vlastodržci, stvarno to su ljudi koji zaslužuju odmah da idu u zatvor i nadamo se da, pošto 6. februara smo upozorili Sipe i neke te ljude, znači da će to oni raditi. Mi smo pogađali budućnost, znači šta se događa. U Tuzlanskom kantonu se dogodio grčki scenario, znači gdje su gori došli od gorih. Dobro, imamo telefonski poziv, pa da čujemo. Halo, izvolite. Halo. Čini mi se ipak ne, neko je bio nestrpljiv i otišao, ali evo, nastavite vi. Znači, ukratko, kad je revolucija krenula, kažete skrenulo se, znači Aldin je pod nečijim utjecajem, znači u biti da li kakav je, nije bitno, on je bio dio toga, bilo je i udruženje nezaposleni bolje sutra, bili su i radnici, znači oni znaju s kim su oni razgovarali. Ono što znam tog 2. februara, kad sam dobio poruku, znači da li sam spreman i to, pošto mi smo to udruženje koje se bori protiv korupcije. Mi smo udruženje koje, moram reći, i sposobno i hrabro i suprotstavljali smo se i prije i policiji i represijama i svemu onom što mi zovemo korupcija, znači narod sav. Desilo se to da stvarno spontano izbilo otpor, znači spontano, ne možemo reći da se nismo branili smo se časno i zasvaljujem i narodu Tuzle i onim slobodašima i onoj djeci iz Eltenčke škole i svih škola, što su pomogli da tu ne desi se krvoproliće, da se u biti ne desi kraj onog što smo pokušali, znači, da pokažemo da jednom pobunom svih nas zajedno, što je poslije kako mi nismo, mi smo i dalje na istom putu. Evo sad imamo uključenje, dobro večer. Halo. Dobro večer, ja bih pozdravio prvo Belog, mog ratnog. Hvala. Mi smo neformalna grupa iz Srebrenika, koji smo učestvovali zajedno prvog dana na protestima. Ja bih puno pozdravio tu ekipu iz Sarajeva i Belog. I volio bi da nam pomognu, evo mi smo već danas zakucali, nama isto slijedi prevođenja. Tako, ukinuli su paušale, vijesnici donijeli sve i na kraju nama sad izazivaju namjerno, nas šalju policiju, lažu, pišu o nama kako i napadamo, prijetimo, da bi ponovo u ovakvim vremenima teškim, od poplava, od svega, digli sebi ponovo paušale. Znači njima nije stalo do naroda. Oni narod samo šikaniraju i prepadaju, zavađaju, a svoj posao samo love u mutnom. Pa vas zamolio, ako može, kako ste vi pozvali Belog i tu gospođu iz Sarajeva, da pozovete i nas malo u studiju iz grupe NGG Srebrenik. Svakako bit će prilike za sve građane. Imamo još jednu telefonsku liniju. Halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Iz Zavdevića, Mulasmaj Časad, Labud, iz Zavdevića. Dobro večer, gospodine. Dobro večer. Izvolite. Pozdravio bi svog prijatelja, brata, kolegu Belog, gospođu Hasnu i gospodina Luku. Hvala lijepo. Ovako, mislim da mi je večeras bilo nešto izuzetno dojmljivo kad sam vidio gospodinu Luku, znači narod je se probudio u Bosni i Hercegovini. Ja zovem iz grada kojeg sam onako nazvao među rajom Belfast, zna Beli Hasna, zašto? Sada treba svima biti jasno zašto je taj grad tako nazvan, podijeljen, znači na sve strane, nema tu nacionalizma da ne bi niko posumnio, već ovdje politicizam gdje je uključena i policija, ne mislim obični policajci, već komandiri koji su stranački, a Beli će vam možda ukratko i objasniti zašto sam ovo rekao. Dopuštali su nam na opštinska vijeća da prisustujemo sve dok nisu počeli osjećati od nas strast, znači pobjedu našu koju mi vodimo prema narodu.
pa su uključili tu policiju i komandire da slušaju naredbe od vlasti. Znači, ja bih samo htio reći da svi znaju i čuju. Mi od 31. u Tuzli, kad smo se priključili građanskom vijeću, odnosno član sam vijeća, tek počinje sad, znači da pokazuje se efikasnost, mada i kroz plenume, a ne mogu to da kažem da nije tako, ali ovaj naziv već vodi širim razmjerama, znači Bosne i Hercegovine, ne federacije. Treba da znate da Beli, Hasna i gospodinu Luku, malo ja vrlo znam, su učinili dosta, također Drenko i da ne nabrajam sad sve ostale, da se netko naljutio i Zavidovića, Srebrenika i ostalih gradova, su probili medije da bi vi dokučili koliko toliko nas i naša dešavanja, ne Zavidoviće samo Tuzlu, Zenicu itd. Ali od večeras bi trebali svi da počnu kontakt da Bosna i Hercegovina dobiva novu istoriju, što je gospodin Luka rekao, a mi smo to i prije govorili, ali koju istoriju? Istoriju, znači, naroda, znači sve tri naroda i širih, ću reći, naroda koji su u našoj divnoj Bosni i Hercegovini. I molim sve, znači, slušatelje, gledatelje, kako god hoćete, priključite se, krenimo, ne pravimo 7. već pravimo bolje od 7. To je glas naš i da udarimo šaku o mostu za sva vremena i pokažemo ko smo i zašto smo se pobunili u ovoj državi. Hvala vam puno za poziv. Evo, stiže podrška svih gradova. Imali smo Zavidoviće, Srebrenik. Evo, na koji način možete pružiti pomoć ovim građanima koji imaju problema sa policijom? Evo, kažu, pišu im kazne. Radi se o kršenju zakona. Znači, zakon mora biti isti za sve. Policajac mora štititi jednog Asada, gospodina Petrovića, Hasnu, Drenku, svakog. Znači, ono što se dogodilo i nama tokom demonstracija, čak i prije, znači moram objasniti da te stvari nisu dospjele u medije dok nisu se desile takve demonstracije, znači gdje je obračun koji se desio imao posljedicu povređivanja, je li tako? Niko nije povređen, znači to su lažne prijavljivanja, mi smo njih možda pobijedili na terenu, njih je sramota, njihova presija nije stala zato što veza između policije, suda, tužilaštva, to od 96. tako savršeno funkcioniše da moram vam reći gdje god uđete to su rođaci. To se desilo i u plenumu, znači pojavili se familije iz stranaka koji su školovali, moram vam reći, u stranim zemljama, znači ovdje rade, imaju po 4-5 poslova i nisu mogli s običnim ljudima koji su tražili rješenje, znači metode su nam različite, ja se slažem. Njihove metode su, znači trebamo čekati godinama još, na poslu trebamo čekati, znači da obezbijedim sebi da dostojanstveno mogu živjeti od rada. Znate šta, rad je osnovna vrijednost Bosanca i Hercegovca uvijek bila. Moram se vratiti na 92. i na sav narod, znači taj narod koji je bio zajedno, 2.700.000 zajedno. Mi smo imali suficit. Kao ekonomista ću pričati o suficitu. To je znači veći izvoz nego uvoz. Mi i dalje moramo to raditi podhitno. Znači ona dobra koja ne proizvode, moramo sve staviti po to da nahranimo, ne, izvinite Luka, ne samo 1.200.000, ja smatram da je čitava Bosna i Hercegovina. Ja sam rekao samo u Republici Ne, da je čitava Bosna i Hercegovina osim 2-3% vlasti. 3 miliona mi računamo da je u čitavoj Bosni i Hercegovini ugroženo. Njihove metode su fašističke. Zašto govorim policajac? Policajac je stranački jutuz. Komesar je bio stranački. Ona iza je stranački. I sad su stranački. Znači, depolitizacija toga što mi zovemo, znači da mora se razdvojiti ta izvršna, sudska, zakonodavna, da svako mora raditi za građanina. Ako je pošten, ako nije pošten, normalno nek ide u te institucije. Radi se o tome da ono što sam vidio u Zavidovićima, mi smo zajedno. Tuzla u Zavidoviće, Zavidović u Tuzlu, mi smo u Sarajlije. Ne smatram ja da je neko sad tu ko se zadesio da je došao, nije došao. Ono što smo vidjeli u medijima, režimskim medijima od 96. do danas, su laži. Znači, nijedan medij u Bosni i Hercegovini, osim eto nekih događanja koji moraju izvijesti zato što smo tu bili i mi strani, gdje sam ja radio, oni jednostavno su krivi više nego ova vlast. Mediji, ja optužujem od početka kriv za ovo stanje mediji. Koji mediji? Gdje ja odvajam 6 maraka i 90, ili tako? Gdje ja komunalnom u Tuzlu dajem vodu, mislim, ja lično sam plaćao 4 marke kubik vode, ljudi dragi. Se razumijemo, što mi uvozimo vodu? Šta mi imamo ovdje? Šta interesuje Amerikanca, Engleza i ovo? Voda, struja. Imamo ljude, imamo dušu. Evo, vratila se, hvala gospodinu Petroviću i još mnogim koji, ako Bog da, Vijeće građana u Bosni i Hercegovini je skup svih nas.
zahtjevi koji ćemo izglasati, znači bit će lokalnog karaktera, iće prema vrhu, jel tako? Znači mi ćemo kontrolisati vlast. Da li će neko od nas biti političar, moram vam reći, mi politički djelujemo već prema njima. Pobuna naroda je politika. Ne može politika biti dio nas, da je ne točimo. I ovo što je rekao gospodin Petrović, kako da ne? Vlast u rukama građana. Nek puste komisiju građana ako smiju. Neovisno. Evo, s obzirom... Izvinjavam se, gledajte jednu činjenicu. Mi smo u Bosni i Hercegovini u zadnjih 10 godina imali preko 1000 štrajkova. Da. Raznoga nivoa, obima i tako dalje. I protesta svakodnevnih. I protesta, naravno. I ta vlast se jednostavno nije obzirala. Oni se šegačuju s tim. Ja sam bio i jedne prilike u jednoj instituciji, slučajno radići da završi neki vlastiti posao, kada je došla grupa, to se radilo u Sarajevu, naravno, a ja sam bio u kantonu na spratu. A oni se tamo šegače kako ovi došli. Oni su prešli, ne znam, 70 km došli da štrajkuju, da iskažu na miran način svoj problem. Ma ništa to što kaže narod ne pije vode. Međutim, zašto sam ja rekao da je ovo istorijski trenutak? Narastao je toliki bunt i svi ovi političari sebe smatraju vlasnicima ove Bosne i Hercegovine. Oni su tako ugroženi da oni nisu izgleda ni svjesni te činjenice. Jer taj bunt toliko raste i tu nema zaustavljanja. Kao što je bila poplava gore, ona je zaustavljena u Posavini. Ali ovo neće sigurno u Bosni dok ne izađe na dobro. Dobro, evo nastavit ćemo. Imamo ponovo 2 uključenja. Gledatelj su očigledno zainteresovan za ovu temu. Dobro večer. Halo. Halo, dobro večer, izvolite, u programu ste. Halo, dobro večer. Pozdravljam vaše goste, a posebno ovog momka sa ovom petokrakom, kako mu ime, Admir, jel ne znam kako se zove. Aldin. Da vam kažem, on je u pravu. Ovo više se trpiti ne može. Masa ljudi je prolupalo, puklo totalno. Ljudi završavaju fakultete u ladicama diplome. Što kaže dečko, više se ne može čekat 5-10 godina, oni nas šaltaju, prave budalama godinama. Znači, treba biti dedo stari da mu rekao, hod vamo, majmune, dobćeš posao u struci. Ova omladna hoće bilo šta raditi, ali nema više ni bilo šta da se radi. Podržavam apsolutno ovog dečka, a masa je nas uz tog dečka i biće, samo nek kažu kad i gdje će biti te demonstracije, pa da ih više skinemo i polomimo za sva vremena. Ko što rade u Brazilu i u drugim državama evropskim, slomit, završit i fino postaviti uslove. 1, 2, 3, 4. Prvo, vjerski uslov da se ne zazamo i da nam rat opet vjerski ne bude. Drugo, da nam dadnu hljeb. Treće, da nismo ovisni, jer samo ekonomski jak čovjek je samostalan i normalan čovjek. Četvrto, nek nam djecu ne zavađaju, nije ovo više pitanje ni vjere, već pitanje opstanka i hljeba. I podržavam ga svaka mu čast, nek povede cijelo Sarajevo on. Bravo, momak. Hvala na javljanju. Imamo još jedno uključenje. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer. Izvolite. Zovem Sarajeva, pozdravljam vas i vaše goste. Hvala lijepo. Ja sam naravno jedno vrijeme bio uključen u ove aktivnosti i tada, a i sada smatram da je ovo politička borba i da svi oni silni zahtjevi građana moraju da se formulišu kao politički zahtjevi. Da li će Vijeće građana odlučiti u ovom trenutku da politički djeluje ili će proteći neko vrijeme koje će biti bačeno vrijeme, to ne znam, ali mislim da ovu inicijativu treba iskoristiti u političke svrhe. Hvala vam. Izvolite, gospođo Ljubović, imate komentar. Samo kratko da odgovorim gospodinu. Mi imamo, čini mi se, 180 partija. Imamo registrovani 12.000 nevladinih organizacija. Svi su oni, dakle, na fonu nečeg boljeg sutra, a rezultati nikakvi. Vijeće građana u Bosni i Hercegovini želi da sa nevladnim organizacijama, pojedincima, svim građanima koji se osjećaju da mogu nešto da doprinesu ovoj državi, udruže svoje aktivnosti, svoju pamet, svoje vrijeme kako bi savjetodavno i korektivno djelovali na vlast. Ovo što smo mi u zahtjevima našim dali na adrese Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i Narodnoj skupštini Republike Srpske, smatram da vlast
treba da iskoristi posljednju šansu da ne bi došlo do ovoga, kako gospođa kaže, dajte demonstracije velike u kojima ćemo mi rušiti. U Sarajevu se desila stvar da je policija krenula na građane, izazvala je dakle, revolt građana, jer je počela grubo da ih gura prema potoku sa desne strane općine i prema Miljacki. Bacala ih je u Miljacku. Znači, dovoljno je bilo samo jedan potez pogrešan da se napravi u toj masi, da krene kanonada kamenja, da nestane kamenja po ulici, onda evo, svi imaju mobiteli, donesi mi kamenje, donesi mi... Ja nisam bila na protestima 7.2. Ja sam bila u parlamentu, borila sam se za jedan zakon da ne prođe, koji je fašistički 17 godina se nameće. Nama ne nameću te zakone ministri. Ministri dođu, prođu, odu na izborima po 4 godine. Nama je problem administracija koja 17 godina, 20 i više, sjedi na jednoj toj istoj poziciji i radi za nekoga. U ovom trenutku ne želim to spominjati i to će doći na red. Mi smo u Sarajevu tužili vladu federacije, kanton i tužili smo tužioce. Sve po zakonu, krivičnom zakonu, na osnovu člana 45 zakona o krivičnom postupku federacije. Prava i dužnosti tužioca. Osnovno pravo i dužnost tužioca je otkrivanje i gonjenje učinilaca krivičnih dijela koja su nadležnosti suda i tako dalje i tako dalje. Molim vas, građanin se obespravi, traži neko svoje osnovno pravo koje mu pripada. Nama Ustav, zakoni, u ovom trenutku kad je glad prisutna, kad su ove poplave napravile što su napravile, ništa ne može ni donijeti ni odmoć. Mi trebamo da se vratimo međunarodnim konvencijama koje je država Bosna i Hercegovina ratifikovala, potpisala, kako god hoćete, prije 20 godina. Recimo, evo, u skladu sa Međunarodnim paktom o ekonomsko-socijalnim i kulturnim pravima sa posebnim akcentom na sljedeće odredbe. To je službeni list 25/93 usred rata ratifikovala tu konvenciju. Član 9, 11, 12 i 13 kaže provođenje ovih članova podrazumijeva zaštita od gladi, stvaranje uslova za obezbjeđenje svima ljekarskih usluga i pomoći u slučaju bolesti. Dobro, evo nastavit ćemo, ja se izvinjavam, ponovo imamo uključenje, građani stalno zovu. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Zovemo Stravnika. Htio bih da pozdravim vas i vaše gosta, posebno ovog dečka u Kapi, jer pratimo ga mi svi, pošto iz Tuzle, i dečko koji stvarno podržavamo svi ovako Bosanci i Hercegovci. Htio bih da kažem iz Travnika koji se dešava ova situacija vezano od onog momenta kad su pošle demonstracije. U Travniku isto su pošle demonstracije, ali je policija spriječila. Znači, ja sam isto pristavu to, znači spriječila ljude, pojedine su momke, mlade momke koji su završili fakultete, koji su došli da protestuju, oni su im malte ne pohapsili. Znači, došli su u situaciju da ih hapsi, da ih prijeti. Ja jednom prilikom, znači, ne bih želio da se predstavljam, znaju to i vaša i televizija i ovaj dečko što kaže, tu je najveći krivac i mediji. Izveštači iz federalne televizije, ljudi koji sam ja prošli put kad sam se uključivao, rekao sam za vašu kolegicu Nađu Ridžić, koja izvještava federalnu televiziju. Ona je od 96. pa novama osobe, znači, koji su puno kriminalno uradili u Srednjoj Bosni i koji sam ja počeo od konfekcije borca, od boratstva, od vrednostnih papira, ćelama i osoba koji dolaze iz Stravnika, a sad trenutno obnašaju najveće pozicije u Sarajevu. To su sve kriminalci koji su popljačkali ovde i sad su otišli to gore da završi. I ti isti ljudi su, znači, u kravatama koje je kao fol gospoda, a gospođa koja treba da objavi sva javnost u Bosni i Hercegovini, ne gledajući na vjeru i naciju, da kaže ko je popljačko i da je konačno tužilaštvo u Srednjoborskom kantonu ustane i da digne optužnice koje se nalaze već od 96.
od 96. koji su od privatizacije, od onaj zemlje koji su pokupovali za općinsku zemlju, od gospodina koji je načelnik bio, a to je sve iz jedne partije SDA, na čelu, znači, Besima Halilovića, Mehrema Čorhodžića, to su sve ljudi koji su pozicionirani i koji obnašaju, a to su siva eminencija u Bosni i Hercegovini. Toliko i pozdravljamo ovog dečka i svi smo mi uz njega i uz ovakva mišljenja. Hvala. Hvala i vama. Ja zamolite gledatelje samo da budu malo kraći u svom izlaganju, eto, kako bi dali priliku i ostalima da se uključe, jednostavno ograničeni smo i mi vremenom. Imamo još jednu liniju, pa ćemo onda. Dobro večer, izvolite. Ipak ne. Halo, dobro večer. A da, tu ste, izvolite, dobro večer. Dobro večer. Halo, pozdravljam ovoga dečka, on se zove Beli, jel? Jeste. Dečko, tu je otac dvoje djece, ima 42 godine, ipak je to Sine moj, borite se. Vi ste visoko obrazovana djeca. Djeca sa diplomama. Napravili su od vas fukare. Ne dajte ponos uličarima, banditima, Izetbegovićima, lagunđijama koji su vas opljačkali, doveli u situaciju nas penzionere da izdržavamo svoju visoko obrazovanu, da vas nazivaju huliganima dok s njihova dječurlija vozaju auta. Pitao se Izetbegović, gorim u predsjedništvo, koliko se omladine bacilo s nebodera. To nije bitno. To nije bitno. Zašto nam se omladna ubija? Udarite djeco, popalite ih. Ja sam penzioner, ja ću izaći. Palit ću skupa s vama, ne dajte da od vas pravi fukare. Hvala vam, gospođo. Imamo sad jedan blok marketinga, nakon toga odgovorit ćemo i na pitanja gledatelja. Gospodine Luka, ja se izvinjavam, ali morat ćemo sačekati. Moramo poštovati programsku šemu, dakle slijedi marketing. Znate li kako napraviti zdrav sok? Djeca to rade na svoj način. A mame ovako. Vaš prirodan izbor. Sokovi Sole Mio. Želja vam je studirati razrednu nastavu, matematiku i informatiku, pedagogiju i psihologiju, opću kineziologiju, specijalne namjene ili sportski menadžment. Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku. Mjesto koje će vam promijeniti budućnost. Kafa za zmajeve. Dino kafa. Više od navike. Samo vaš US Polo ASSN 30% trajno niska cijena na novu kolekciju proljeće-ljeto 2014. Posjetite nas Sarajevo City Centar, BBI Centar, Mercator Banja Luka, Mepas Mall Mostar. Budite prvi u svemu. Vaš US Polo ASSN. Uvijek imaš isti problem, puno stvari malo mar. Tvoj je problem sada rješen, riješio ga je Sogal Plakari. Plakari sa kliznim vratima. Iskoristite proljetno sniženje na odabrani asortiman. Po mjeri nudimo i komode, dječje sobe, kuhinje, radne stolove. Sogal ispunjava vaše želje. Dođite i provjerite zašto smo drugačiji od drugih. Sogal Plakari Stiles. Azize Šačerbegović 8B 033 651 268. Sogal Plakari. Svakog četvrtka za naše penzionere poklanjamo 10% popusta za kupovinu u trgovinama Mercatora i DP Marketa. Mercator i DP Marketi. Najkvalitetnije prozore i vrata za vaš dom radi doma. Od njemačkog PVC profila, Aluplast i njemačkih okova za vas proizvodimo sve vrste prozora i portala sa različitim ustapljenjima, roletnama sa unutrašnjim ili vanjskim klupicama, te širok izbor ulaznih i pomoćnih vrata. Proizvodimo sve vrste aluminijske stolarije, vrata, prozore, portale, stijene, aluminijske ograde i roletne. Iz našeg asortimana izdvajamo njemačka garažna vrata, sekciona vrata sa motorom i daljinskim upravljačem, te veliki izbor sigurnosnih i sobnih vrata. Za modern izgled, eleganciju i kvalitet vašeg doma sigurno brine doma.
Avaz pomaže dvostruko. Pozovi broj 090 291 095 i doniraj 2 marke koje život znače. Pokažimo solidarnost. Pomozimo ugroženima. Salon Picasso, najveći izbor zavjesa u Bosni i Hercegovini. Šijemo sve modele zavjesa po mjeri. Dekora, paravana, rolo i panel zavjesa, trakaste zavjese, žaluzine, vanjske roletne, zavjese, dan i noć. Nudimo i veliki izbor tepiha, garniže, rasvjete, jorgane, jastuke, prekrivače, deke, posteljine. Dolazimo na adresu. Montiramo, opremamo restorane, hotele, svadbene salone. Picasso Rajlovac. Najbolji od najboljih. Svakog četvrtka na kioscima najtiražniji BH magazin Ekspres. I na portalu ekspresmag.ba provjerite zašto je naš slogan Od nas ne možete pobjeći. Akcija u Interexu. Pileći batak sa karabatkom 1 kg 4,95. Šećer 1 kg 1,20. Suncokretovo ulje 1 litar 1,85. Sok naranđa 1,5 litar 1,95. Pivo Top Budget Kings 0,80. Deterđent Persil 3 kg 9,50. Poštovani gledatelji, pratite Rebus, razgovaramo o građanskom nezadovoljstvu u Bosni i Hercegovini. Gospodine Petroviću, vama sam ostala dužna riječ, izvolite. Hvala lijepo. Ja želim da odgovorim našim cijenjenim gledaocima i da im sugerišem da je ovo trenutak da mi akcijno djelujemo i da spašavamo situaciju na jedan pravi način. Dakle, mi predlažemo da se po ovom izbornom zakonu aktuelnom jednostavno ne izvrše izbori ove godine, jer ako bi mi to dozvolili, onda bi imali još 4 još gore godine nego što smo imali do sada. Pa u cilju rješavanja situacije i stvaranja bolje klime, mi predlažemo prvo da se donese novi izborni zakon i to po hitnom postupku, u kome bi bilo sadržana obaveza svih građana koji imaju pravo glasa da izađu na glasanje. To apstinencija koja je do sada, ona je išla na ruku samo ovim našim, da kažem, kriminalcima i lopovima, jer su oni na izvjestan način govorili treba svi da izađu, a iza scene su molili da ne izađu, jer je lako ostvariti većinu od 50%, pa to je negdje 20% i onda kaže ja sam pobjednik, ali ako treba da ostvari od 100% biračkog tijela, onda je to mnogo teže. Znači, dakle, u tom pogledu mi predlažemo da je izborna jedinica stalno mjesto kandidata koji se kandiduju.